Sana po ulit ang bisang tagal. Alina sana character assassination, ne po. Alina kalaraman, fake news, masanting po ba na dalpakan me ing kalupa mong tao bangan tami angat kamo. Iniing direktang patutsada ng Mayor Jing Capil ning Porac, Pampanga, karengamanwa ng mandalpak kanuking kayang pangatao. King speech ng Capil King flag ceremony ning Porac LGU ngening Lunes, July 8, sinabi ng misa sa muta na kanung marinat a pamamulitika, ingara pa ng kontrobersiya, dikil King Mega Pogo Hub King kayang balen. Nung halimbawa po, free naman, this is a free country. We are in a democratic form of government. Pwede naman po na nung bisa kang tagal, you declare para apakit mo abang maranon, lalo na October na po yung filing. Alayang binanggit alagyuning politiko i Mayor Jing Capil nung ninuing amanwa ng asuking gulot na ning karakter assassination laban kaya. Metong nekano keni ing mikakalat alitrato king social media, asula king kasino, dapot agpang kaya, alayang katutuan ini. Dikil naman king extension office na kanuning munisipyo ang malapit king Merida Mega Pogo Hub, sinabi ng Capil na aliya meging operational ini. Allow me to read my speech. Kani pong mga palyaring, kani pong ikita mo na batigos ka na ako king social media o maliban king news po na akagityo. Pota kalingwang kaya mo pala itang sasabyan dang extension office tamo, alata naman po talagang extension office, makanano kang mag-extension office, ala na yung kuryente, alayan danum, alayang chair, sirasirala po ring alaman bangko, sirasirala yung pasbul. Pero ginamit de parugo kaya katamo, bala mo sasabyan dati palang extension office ka rin, o teye ikit itang itang malilyaring crime ka rin, pero ala naman po talaga diyang you can check. Agpanggang Capil, makasadyayang marap ka ring investigasyon ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga at ning Senado dikil king Mega Pogo Hub. Mupin, kanu palampasan deng manira king kayang lagyo. Bilang inyong mayor, hindi ko matatanggap na patuloy na madungisan ang ating pangalan ng walang batayang paratang. Ang mga ganitong pahayag ay hindi lamang sumisira sa akin, kundi sa buong Porac. Dahil dito, mapipilitan na akong maghain ng kaukulang reklamo upang ipagtanggol ang ating karangalan. Lantad king publiko ing pamanagal na pasibayong Capil king tauli ng termino ngening 2025 midterm election. Metong yakareng miyembro na ning Partido Federal ng Pilipinas o PFP, a political party ning kasalungsungan administrasyon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. at abeya rin king local political party a Kambilan, akilalang ating impluensya king probinsya na ning Pampanga. Asuya king hotspot ngeni ikapil manibat anyang unyo kaya rin ng metukal ning Mega Pogo Hub king Sitio Pulong Maba, Barangay Santa Cruz ning Karelang Balen. Agpangkaya nakanubalo ating malalyaring illegal aktibidad. Kilob na nini. Kasi dito walang building permit, so I presume nagpakondak ka ng inspection. Nagpapakondak ka ba ng inspection? Actually, yung routine inspection lang po. Yeah, pero this time, nung bang hindi nagugulat ako kasi sabi nyo kanina hindi kayo pinapapasok. Diba? Kung ako meron, hindi ako pinapapasok dyan, ay hindi makakabukas yan, maski sino pang Herodes dyan. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.